Nga thlatute in zovain chi bei le ule ngei Sainik entrance thamasan January ni riata exam kha result chulani chi lo hi kan fa te an chan dan an mark mu zat khalo en log theya chumi pi alama chuan tuna anon ti chua hi chu complain kan lo nei chuan a complain theyani kan fa te chan na khami OMR sheet le answer key hi anon da chuak veka kha kan fa te mark an lo pek kha adikem diklem ti kha kan lo en ve du chuanin ta tang hian kan en thei no ani ti hian ama sebenin eng browser po kha desktop atang pon mobile atang po khan han hong le top chin ula kan soi photo a AISSEE hei helaya hnoya hemi hi AISSEE.nta.nic.in ti kha Google a khan han ti le top ula Google a in ti top khanin ti hian a ron lang ta ni hei hi ron langa heta hianin helai candidate activity ka mobile mana hian tuna hianin Firefox in ka honga achan chu heta ol samjok nan Chrome adanga ka hon tho wangin helai hi soifi ol samjok nan helai a hianin anwai bera hian read more hnuai hian candidate activity ti hi enula top bera hian display of responses and answer keys AISSEE 2023 ti hi omtani heta in click hianin hei atop na bera khan ka click a hei hi pop up message hi ron langa ta hianin okay topang ta in okay hianin hei hi ron lang ta ni ngoro hei hi en nom jok nan desktop mode in ka da le lokang hei hi ron lang ta login na application number le password mang khan kan login theya amo password kha kan hreto lo ani chuanin application number le date of birth mang khan a hnoi jok hian ka login chin don ani ta khan an hnuai khan kan click ta hei hi ron langa ta hian application number le hei hi chu application number hi admit card a oma confirmation page a khan om boka chuanin date of birth kan chhulu tanga ta hian select tur lo omanga chuan a month a year nen alo om don ni chuan helai enter security pin hi kan soi tawng khanin security pin hi chu a hnuaia security pin in ziak a hring F90Y1N tiang khanin khatiang chi khan kan chhulu tlenga chuan sign in hi kan hmetang sign in kan hme zo hianin kan lut hi sign in kan lu zo khan kan lu chi khan hei hi ron lang don ni hei hi apui em lo tura ka ngaya tuna candidate pakhat mingin pakhat ming khan ka log in chin ta ni hela hian a ron langa application number ti hian kan tilang meng hela hi ron lang don ta ni heta hianin helai download confirmation page ti hi ngai to lo confirmation page kha chu in nei to sign du len download non theya apoi mo bera chu hei view challenge answer key hi answer key hi a om ta ni hei hi in click chuanin hei hi answer key ni ta ni sia thiam dan question number 1 a chuanin ongoro hemi ma hian kan let le lokang hei hi en masata ula homa hian ka let le lokanga a hnuai zo khi click masa ula a hnuai ber hi in click chuanin hei hi in fa te chan na kha ni ta ni wana hianin chu achanga chu khomi an thai bel zela kha in fa te chan na ni hemi in fa te chan na in en na kha chu a hnuai ber a hian in du le screenshot masa omo print out masa ula click to view and challenge OMR ti hi in fa te chan na kha ni ta atop na berami hi view and challenge OMR ti khan in click khanin in fa te OMR sheet chan na kha angai khan ron kalta tuna hei hi anon hon na chan ber chu answer an siam kha an result pe kha adikem diklovem ti khanang ma anin in lo check du chuanin khata khanin fa te chan na in mu boka helai number 2 a hian view/challenge answer key ti hi in click le chon hei hi lo om don ta ni hei hi lo om ta
heta hi in hmuh dan tur chu hei class 6 English ah chuanin question number 1 kha correct chu true kha correct ani nachina ka enzo chi khan true a chang dik tina ni ta khanin helai correct answer a hianin diklo nia in riat kha in channa an channa adik lo nia in riat kha ta hianin option challenge 1 2 3 4 oma khanin a challenge thei ta ni tuna hianin a mark mu zat anga kha in riat du chuanin hela hi a correct option number a channa dik ho zong zong kha ta khami le infa ti channa kha in lo compare anga an result chu a mark score zat kha chu in se thei don ti na ni chu mark mu zat lo hredu tan hei hi a mark mu zat chi alani lawa khalai khan kan lo chut lok sak thei don ti na ni chu a result chi kha alani lawa ni ti kha hrenon le tabokila tikhan heng ho hi ani ta top na bra hi infa te channa view and challenge OMR ti kha a en theya chuan a pahnih na hi chuanin hei click to view answer challenge answer key a hianin infa te channa kha adik le dik lo inva en the thei dona a chan chu option heta hena channa dik kha anon da to wangin tikhan in se thei don ta ni hei question ID column hi omta wana chuanin true question number 2 chu channa dik chu number 2 na kha ni ti ang kha khami hriat thei nan kha alo chuak hei hi ron chuak to result kan ti kha alani chi alo hei hi ni som panga thleng an da don tun thla ni som panga thleng ti kha kan lo chut lok sak duwa engemaw fel hlel deuh ni kan hriat kha chuti khanin mani khanin kan lo ve en lok anga engemaw hriat thiam lo le han hong thei lo ang chi kanom kha chuanin comment section a hianin kan hril le don ni amo ka number a po khanin miron WhatsApp ve le mai don ni